Michael ni Musima chairman w'akakiiko k'empaka za Ankole District Football Tournament nagira ngo batandika kare okwetebeekanisiza empaka ez'omwaka ogu ogw'2024 ogu nagira ngo hatabarya ahakukora Mbarara ebiragiro hamwe n'okuronda abamemba abandi abakakiiko akarukutebeekanisa empaka ezi. Omu rukiiko bahinguza ngo nibija kwikiriza abazaani bashatu bonka abarikuzaanira omu mpaka za Uganda Premier League hamwe na Big League okwetaba mu mpaka za Ankole. Districts ekitwetaga ate kyamaani abaturikiza districts abaryoko district coordinators ate niyo time kutandika kwe preparing akwa noreba districts nzo zikufandinga teams zazo individual districts nizifandinga individual teams. So buri district ine representative kutwarwa mu rukiko twajyanga representative aza district aronda akakiko ka district ako katandike kwetegura kureba esente zira running district team kazi hankai batandike kuronda funds ezira running team batandike kwetegura batandike no ebishayi last edition tukatu ine bishayi batandike kwa identifying ebishayi turazandem kugira ngo twaza ko bwirogwe mutari edition yaza kutandika nabo districts bayo babire set. Empaka ezi niziteekateekwa kutandika ha muheru gw'okwezi kwa gatano omwaka ogu kandi district ya Buhweju niyo eine ekikopo ky'empaka ezi okwiha zitandikwaho omwaka gw'2022 aha bwa TV West ndi Elias Rutugusa.